Labor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kidikot Jong Kakasi Student Union Mograwat Circle Hakan Rudruk Nailar Aljar Posan Kalik Kenrai Kinong Trebar Jela Kibetre Bella High School GNV Keberan Hakashnong Maulangwir Southwest Khasi Hills District Mograwat Hakan Digajinglet Kenra Hadin Magaseng Lalap bagi Kinong Bella Bar Jela Kibede Nagajela Assam Kimdan Satya Yakikot Kisla Kibabiang Klabet No Yaki Kumbang itip baga jela jungi kedega woi ke jela ke pematam haba kini ki mender kilek bandrung haga nega jela jungi tena kalian jungi ki stu hadin bang yung tip ba dan ketok negi mender ki bawan haga nega dong ka tanjungi haga nega step melawan ban jurep haga nega school jenui de ngilalap sya ya kitigi nok trai berjela ki balawan hangne adin bang ila check kod kisla kimdon irem Guju kapor nak lian jui ke semua koroskel kumban nak kapor ngi jukentui kontraktor lane ya ki company ki ba tre apok gan ga district jungi bawan tre apok gan district jungi bakimdai panwan elam ki nong tre barjala ka kamtam ki bombiang ki kot kisla mar nagaliang jungi kaseng ni skam konong rem ngi yang rangba ba nodo bakinong elam jungi ki bamswa kila ki la yala ban yada ya ka dong ka tanjungi dak bangin namsya ya ki bru ki banabar panwan tre pok ka dong ka tanjungi kram da beng ko isla ka khamtam ki jingtrai ki ba naklian ju ki lokal jungi ne ki bru jungi sane ki dangla naklian ju seng nimla ban pedeng kum kata ngin segolongo akum ka seng ha ka ber kat batane bar ngimte pa kano korkom baka labor department ka isu labor ya ki bru ki bom padap ki bom padkot ya karta ka bakar persnam dan naklian ju ka seng ni kuat bah ni kentui ke labor department acua bakan isu ke labor kide ban besar banyak ikut kisah nak tak kuai pada kerja besar mereka bersosi erok kalong bah nak liang jungi lap roh kena stok bomta bakidon kinong tre hang ne kibara nang dai ki bah hapok ya ka kerpasnam